For the last 2 days, on Monday and today this morning, mu minsi ibiri ishize kuwa mbere n'uyu munsi mu gitondo naganira na perezida wa Afurika y'Epfo wanshatse ngo tuganire kuri iki kibazo kubera uruhare bafite mu burasirazuba bwa Kongo. Ari hariya yigira nk'umuntu uri gukora inshingano zo kubungabunga amahoro kandi afite ingabo zirwana zifatanyije na FDLR ndetse arwana na M23 ku mategeko ya Tshisekedi, kubera ko avuga ko haba ari abantu badakwiriye kuba muri Kongo ngo baturuka mu gihugu cy'u Rwanda. M23 are not Rwandans, please. M23 ntabwo ari abanyarwanda, please. Aba ni abanyekongo, ndetse igihe kimwe arabyemera. Ndetse Afurika y'Epfo ikanatinyuka gutera ubwoba ku bishobora kuba nyuma y'ibyo. Birumvikana, dutegereje kubona ibyo bikangisho byabo. Kuri uyu munsi nibwo habaye inama yahuje Perezida wa Repubulika Paul Kagame na bagenzi bayobora ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni inama yari mu murongo wo kurebera hamwe icyakorwa ku ntambara ikomeje kuyuguza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikibazo cya M23 gisa nk'ikirengagijwe kikaba gishakirwa ibisubizo bya gisirikare kandi hakwiriye ibya politiki. Ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagizaga ijambo kuri bagenzi be, yatangiye agaragaza ko bizagorana ko igisubizo kiboneka mu gihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidashobora no kwitabira inama nk'iyi. Where is East African community, or does it exist? And exist for what? Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba urihe? Ese uriho? Niba uriho se ubereyeho iki? N'ubu muri iyi nama turimo igihugu turi kuvugaho nta muntu ugihagarariye uhari, kandi icyo gihugu nacyo kiri muri Afurika y'Iburasirazuba. Niyo mpamvu ntizeye neza ko ibyo turi kuganira bizatanga igisubizo ku kibazo kiri muri iki gihugu. So I'm not sure what bearing what we are discussing has on what happens in the process of finding a solution in this country. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje agaragaza ko uburyo ibihugu by'amahanga biri kwitwara muri iki kibazo bubabaje. Yatunze urutoki ibihugu nka Afurika y'Epfo bikomeje gukoreshwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara. For the last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with... Mu minsi ibiri ishize kuwa mbere n'uyu munsi mu gitondo naganira na Perezida wa Afurika y'Epfo wanshatse ngo tuganire kuri iki kibazo kubera uruhare bafite mu burasirazuba bwa Kongo. Ari hariya yigira nk'umuntu uri gukora inshingano zo kubungabunga amahoro kandi afite ingabo zirwana zifatanyije na FDLR ndetse arwana na M23 ku mategeko ya Tshisekedi, kubera ko avuga ko haba ari abantu badakwiriye kuba muri Kongo ngo baturuka mu gihugu cy'u Rwanda. M23 are not Rwandans, please. M23 ntabwo ari abanyarwanda, please. Aba ni abanyekongo, ndetse igihe kimwe arabyemera, ubundi ikindi gihe akavuga ngo murabona ku gice kimwe ni yego ni abanyekongo ariko ikindi gice gikomoka mu Rwanda. Ni gute abayobozi b'ibihugu byacu twemera ko ibi bikomeza kuba iteka ryose ndetse tukemera ko dukwiriye gukoreshwa na Tshisekedi cyangwa undi uwo ari we wese umushyigikiye? Accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him. Minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo aherutse gutangaza ko Perezida Cyril Ramaphosa yaganiriye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame amuburira ko ingabo z'u Rwanda nizikomeza kurwanya ingabo za Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizafatwa nko gutangiza intambara. Ni ingingo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutseho muri iri jambo. Issue threats about what is likely to happen after that and so on and so forth. Ndetse Afurika y'Epfo ikanatinyuka gutera ubwoba ku bishobora kuba nyuma y'ibyo. Birumvikana, dutegereje kubona ibyo bikangisho byabo. Yavuze ko ibi Afurika y'Epfo ikangisha agakwiye kuba yarabikoresheje ikemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa mu guhangana nabo irwana nabo muri iyi ntambara. Yagaragaje kandi ko uyu munsi hari ikibazo cy'uko usanga ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda byashyizwe mu gukemura ibibazo nta musaruro bitanga kubera ko ababirimo barushije uburemere impamvu yabyo. The Nairobi process became a whole process.
Then the Rwanda process, it's like you can't say anything that will displease President Lorenzo. Ibiganiro bya Nairobi byahindutse ibiganiro bya Uhuru. Ibiganiro bya Rwanda byabaye nkaho udashobora kuvuga ikintu kidashimisha Perezida Lorenzo. Ibi ntacyo bifasha mu guhangana n'ibibazo bikomeye nk'iki duhanganye na cy'uyu munsi, kubera ko bidashobora gukemurwa, birangira dufite ibibazo nk'ibihari aka kanya. I mean, I don't understand how Tshisekedi keeps thinking that he will resolve the problems to do with rights of people militarily. Ntabwo numva uko Tshisekedi akomeza gutekereza ko azakemura ibibazo bifite aho bihuriye n'uburenganzira bw'abantu akoresheje gisirikare, abica, abarasa, azana ingabo ziteguye gufasha nk'iz'u Burundi by'umwihariko. Ntabwo nzi niba ibyo byarafashije mu minsi mike cyangwa se ibyumweru bishize bakora ibyo. Ndashaka ko buri kimwe turi kuvuga cyangwa se icyo duteganya gukora icyo ari cyo cyose tubanze twumve neza ibiri kuba mu buryo buzima, ubundi dushingiye kuri ibyo dukomeze, wenda dushobora kugira aho tugera, ariko ntidukomeze ibi bintu byo kuratana ibyiza kuri buri umwe no kuba abantu bigira beza ariko bikarangira buri wese aharanira inyungu ze aho guharanira inyungu duhuriyeho nk'abantu bo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ntabwo mbona uko tuzatanga umusanzu ufatika mu gushaka igisubizo. Each one fulfilling their own interests other than others' interests, the common interests we have as East Africans, then I don't see how we are going to contribute effectively to finding a solution. Muri iyi nama kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasezeranyije kuzagira icyo akora ku masasu yarasiwe i Goma akica Abanyarwanda. Umukuru w'igihugu yabwiye bagenzi be bayoboye ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ko hari Abanyarwanda benshi bahitanywe n'amasasu yavuye i Goma, ndetse asezeranya ko hari icyo azabikora. And the other day, 2-3 days ago, we lost people. Mu minsi 2 cyangwa 3 ishize twapfushije abantu. Habayeho kurasa cyane guturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Goma. Hapfuye abantu babarirwa mu binyacumi, hakomeretse abarirwa mu magana. Ibyo mu buryo budashidikanywaho tuzabyitaho, nta kubishidikanyaho. We will definitely take care of that. There's no question about it. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuguruje Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo w'ingabo z'u Rwanda RDF inyeshyamba, ndetse akavuga ko zagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare be bari mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu yabwiye Ramaphosa ko RDF ari ingabo aho kuba inyeshyamba nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi yagaragarije Cyril Ramaphosa ko niba Afurika y'Epfo ishaka ubushotoranyi ku Rwanda narwo rwiteguye guhangana n'ibyo bibazo mu buryo bukwiriye. Ni ubutumwa umukuru w'igihugu yatanze ubwo yasubizaga ubutumwa bwa Perezida Ramaphosa watangaga ihumure ku miryango y'ababuze ababo bari abasirikare b'igihugu cye, anagerageza gusobanura mu buryo bwe uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza ubutumwa bwa Perezida wa Afurika y'Epfo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamwibukije ko muri iki cyumweru bombi baganiriye inshuro 2, harimo n'ikiganiro bagiranye ku munsi w'ejo, byose bikagaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa umukuru w'igihugu yatangaje yavuze ko ibyavuzwe mu itangazamakuru n'abayobozi ba Afurika y'Epfo harimo na Perezida Cyril Ramaphosa ubwe harimo kugoreka ukuri kw'ibihari, kwibasira kugambiriwe ndetse n'ibinyoma. Yavuze ko niba byavugiwe mu biganiro byihariye bihabanye kure n'ibyagaragajwe ku karubanda bigaragaza neza uburyo ngo ibibazo biri gufatwa, atanga umucyo ku byaganiriweho ariko anatanga isomo kuri uyu muyobozi. RDF ni igisirikare, ntabwo ari inyeshyamba. Ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro, ndetse nta mwanya zifite muri ibi bintu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi yavuze ko izo ngabo ari ingabo zahawe uruhushya na SADC kugira ngo zifashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya abaturage bayo, ifatanyije n'imitwe y'abajenosideri nka FDLR ihora ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nayo ubwayo igahora itera ubwoba ko izatera u Rwanda. Ingabo za SADC zasimbuye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari mu butumwa bwa nyabwo bwo kugarura amahoro, ibyanatumye inzira y'ibiganiro idakomeza. Perezida Ramaphosa ntiyigeze anatanga umuburo
wo mu buryo ubwo ari bwo bwose keretse niba yaba yarabutanze mu rurimi gakondo rwe ntumva. Yasabye ubufasha bwo kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibone amashanyarazi, ibiribwa n'amazi, ibintu twemeye kubatumikira. Ku bijyanye n'ibyo Perezida Ramaphosa yatangaje by'uko abasirikare b'igihugu cye bishwe kubw'ibitero M23 na RDF byabagabyeho, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko bisa nko kwinyuramo, kuko mu biganiro abo bombi bagiranye, uyu muyobozi wa Afurika y'Epfo we ubwe yiyemereye ko bishwe na FARDC aho kuba M23. Yamamirije ko M23 itigeze yica ingabo za Afurika y'Epfo, ahubwo bishwe na FARDC. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko niba Afurika y'Epfo yumva ishaka kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro ari byiza, ariko yibutsa ko itari mu mwanya wo kwiha inshingano zo kugarura amahoro cyangwa se wo kuba umuhuza. Kandi niba Afurika y'Epfo yifuza ubushotoranyi, u Rwanda narwo umunsi runaka buzabyitaho muri ubwo buryo. Abinyujije kuri X, Ramaphosa yavuze ko nyuma y'imirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu ayoboye cyabuze abasirikare 13 bari mu butumwa bw'amahoro, aho yanditse agira ati: iyi mirwano yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'inyeshyamba z'ingabo z'u Rwanda RDF, aho bihanganye n'ingabo za Kongo FARDC bagabye ibitero ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMIDRC. Muri ubu butumwa kandi yavuze ko ibyo bitero byagabwe kuri izo ngabo byatumye hapfa abandi basirikare bo mu bihugu biri muri ubwo butumwa nk'abo muri Malawi, Tanzania n'aba MONUSCO. Agaragaza ko bazirikana abo babuze ubuzima, ari nako yihanganisha abo mu miryango y'ababuze ababo. Perezida Ramaphosa yagaragaje ko aho ibirindiro by'ingabo zabo biri, ni ukuvuga mu bice bya Sake na Goma, ibintu bigikomeye cyane ndetse biri guhindagurika umunota ku wundi bitunguranye, ku buryo ngo bigoye kumenya uko ejo hazaza hazaba hameze. Icyakora yijeje ko inzego z'umutekano muri Afurika y'Epfo n'izo muri SAMIDRC ziri gukora uko zishoboye kugira ngo ingabo ziri muri ubwo butumwa bw'amahoro zihabwe ibikoresho byose bisabwa muri ibi bihe by'amage kuri zo. Aho yakomeje agira ati: ntabwo ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubwo gushoza intambara ku gihugu runaka, ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murongo wa SADC na Loni wo gushyira imbaraga mu bikorwa byo kugarura amahoro arambye no kurinda abaturage bugarijwe n'imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ramaphosa yavuze ko igihugu cye cyemeranya n'umurongo wafashwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kasabye ko hahagarikwa imirwano, M23 igasubiza ibice yigaruriye, imitwe ikomoka mu bihugu by'amahanga ikava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hakanasubukurwa ibiganiro hashingiwe ku masezerano ya Nairobi. Perezida Ramaphosa kandi yagaragaje ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba kubahwa nk'uko Loni ibiteganya. Asaba impande zihanganye gushakira ibisubizo by'ibibazo binyuze mu nzira ya diplomasi hisunzwe amasezerano ya Rwanda. Ku itariki 25 Mutarama umwaka wa 2025, igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'ingabo za SADC cyatangaje ko abasirikare bacyo baguye mu mirwano yari ihuje M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yari yabereye mu mujyi wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi no mu bice byegereye umujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo kuva ku itariki 23 Mutarama muri uyu mwaka wa 2025. Kugeza ubu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara isa n'iyahosheje ugereranyije n'uko mu minsi mike ishize byari bimeze, nyuma y'uko M23 ibohoye umujyi wa Goma, ubu ikaba ariyo iri kugenzura ibikorwa bitandukanye muri uwo mujyi.